from Kareba Bugongishema ntuzeyi ayazarire ntuzarwa gwitu kukamuzeyi witu n'umukozi akahirwa yageza aho twe n'abana be yatshomeza konka agukucurera bandi kindebirecho nagira ati nkabura cy'abantu aba bandi za kubura ibintu bibiri yakubura ibintu bibiri yakubura ahabucurezi no gukora namani amina yakora ahabucurezi no gukora ki namani so nienda tugendere kimwe aha kigambo cya mukama ikigambo cya mukama nzasoma Petero yukubanza eshura ya 5 ogwa mukaga kusagwa mushana nahagira hati nahabwe cyo mwecureze ahansi yo mukono gwa ruhanga ogwamani obuna kukuburika abatungure mumwegekere okushoberwa kwanyu kona ahabwo kuba nabataho umutima yes nahabwe cyo mwecureze ahansi yo mukono gwa ruhanga ogwamani obuna kurjata kuburika abatungure ese nadiba wacurera ka murimo amurimo wacurera ngatkire kurya wacurera by your fellow workers nucurera ushanga wafuna promotion amina haleluya nisima ka president witu wihanga yana addressing abantu nori bacuriri no mucurezi addressing ampora na gamba pora tagambisira kanje yiguru none nora ubucurezi n'ikigambo kikuru somera ko gumunota ukakomo karaka mukavasi nahabwecho mwecureze ahansi yo mukono gwa ruhanga ogwamani nahabwecho mwecureze ahansi yo mukono gwa ruhanga ogwamani ikigambo kwecureza umukazi ko kwecureza amakani gagumaho umwana w'umuka ko kwecureza ikigambo kwecureza hata abantu mwe ko kwecureza sensi zawe zikoraka kabiri amisho gareba kabiri then akanwaka nako kamejaringwa kagamba kabiri abo kubocuriye bano bagama atugirabaza hino ko kureba atunore barahanga akakwataga anyino yamangoro rumwe rubi yarizitizaga nyinaga yarabisite keza gaga yakwatinwa kuko ko kubatacuriye ushanga kanwaka wakakozisa kubi Ekire kuko kubacuriye omejaringe ugambo yawe Kuchenga ahubwo muri ki umucurezi ikigambo kucurera amanya ko kucurera n'amakani gaterera amanya ko kucurera bajango manisa mwana wo muhanda nubwo yakuzire atarugurgamo so tumaze ko kucurera abana babagire bakushoma by the way there is a saying in English the only Bible people can read and understand very well it is your life and my life action is speaker than more words or many actions if you go back I go chase kumzam obuna kukuburika abatungura reka kweza mu indaro yatakashire reka kuzo mu cyacu kazo mu mpira yatakagire twazampora genda mpora akura kucerera mumwegekere okushoberwa kwanyu kona mumwegekere okushoberwa kwanyu kona ana kakumwegekera yamugarukamo yona kamwegekera yagwamagamo nyobwo kundebera kireya nyobwo kundebera ni ntangaro kunda kwamukamo amina ahubwo nyo kundebera ntabwira emyaka mukaga ngira oxygen ningo mukoma takumanye byerguru nisima mwana wanje by the way nyine best friend in this world best friend wanje nibamweta amutwire Sharon niwe sister wanje ogombe hinobona nyombazi mbende nyire mbazi mbero mingi ndukwetura nomanya ubwongobo biraro nyombazi bantu haranda might kunga sister wanje nderiro babraza banje banderiro mwana mukama guno wamanti ngo gona kwasa kumusima mose mugwira yo gozanye nakubeta for 6 years by the way nembabazi mukama no wamani ko kigambo cyo kwecureza cyanguru wamani mwana bwo kundebera nakujyana ni degree ibya economics and management from Bishop Stuart University. I am a product of Bishop Stuart University. Amina. Achanga clear kungana yecureza kina heze bachelor of economics hatu nyine duka yede mashanyarazi
no basabwo nyabuza ngo y'amashanyarazi ibyo akabitaha mwata kana rezenti y'amashanyarazi wahiza kushoma kana rezenti degree najeza kuko degree yo gajeza ndurigiye minister Bishop State University kana hereze nazo wa mukuru wanje ndamweta amanyire Ruben ndamweta Japan wayine electronics umurugunjiri nastama nawe umukazi we yanyakira abamushiza we yanyakira nahiga business yiga amashanyarazi nanye mukama yankwa telefone argayo nize naza ntungama nkatandikise mitwaro 50 ko gatubije business yanje nabona ko araba wizire ntungama niza kugurira soda amina nyabwe mbabazamuka okwecureza kinagira wa mukuru wanje nayecureza kiya banje batkoreye cinchikora kiya mukazi wemba mwita kitesika serini akana nkunda munonga mwana wakambabura naho ngokundi temba bazenza aha mwana mmoja cyero kushaburwa kwanyu abo kubana bagerata nabamahira umutima kama simwe atigamba cyo kwecereza mami ganga ndokite mwana witu akukecureza nahenza nagambe mbaga umucyonje ni mwana mutomo umucyumurundi kandi gashaba mugaba twereza kumba mushiki abo mucyo wa certificate asa ko mukazi ari mukazi murungi yahamu mukazi murungi natwaza pora na yetegereza ngamya to ba certificate kandi yeze yapana ushomere y'amashanyarazi tekere n'imbabazi ahubwo kwecereza kandi ba brothers mande ba sister nyoba ndaho ngakora ubugeni ndakozere meeting kandi imbaga yabe tukagikora chawiri dogore yamane modoka zara umtown narebe imbabazamuka ba brothers banje bamberaho basta banje bamberaho nariho kundo amina kandi muryecho nisima department ya mental mbara psychiatric ekonberewe Dr. Kundo na Dr. Skora bakavuga nonga kwizera mayito rugiramuka bari murambwe bakatwitinga murambwe bukarga mu misi you see that abana bantu bamberiyo mwete gimize mu kigambo cyo gucurezi nera ko ndambera HH kigambo kimwe kugira ngo utwaza mpora ayetegereza watwaza mpora no yetegereza utwaza mpora atunga baje gaya mbonu soma efuma nduje efuma sura ya kabiri efuma abirnibiri efumu abirnibiri ogwakana ebihembo byo mucurezi kandi orukutina mukama no butungi nekitinisa n'amagara yes ebihembo ko kucurera tamanisa munoza okutunga nekitinisa n'amagara uchenda kimani kimani self explanatory kugwecereza kukigambo kwecereza ekindi ko kushoma okudimba nashomeyo ngajeta matayo eshura ya 5 ogwa 5 nejango bino mugisho kubari no bino mugisha abacurezi ahubwo kubabo bari yahungurezi haleluya neki tugamba cyamane cyo gucureza mukama ni mamane kandi nkama ubu tino ko nakabasa kumusima kureka njante webare ahubwo nani hati kurekerea ni gurur koba debe izo mpereze kurwa tatazara mutomo nanye njire ndio mama ni nafuna kama tuko kupandisa hata mwaka hunga hata uchi na nyabanya chira na ikuwa tatazara mutomo na shanga neka abarokori biche kwachira umuntu kubanza nanye nashanga bakozere overnight watatazara naika na umurenji na umbuzi kana zana karkana zumchachi na ubur by the way echiroto chanje chinyine kireya I want to be a reverend. I am doing a business of economics in a shop, but this is not my dream. Mpuranye no mutima gwihanga naba ndemenyeto na agananga ndemenyeto kwekfa naba ndaba bichekwa kfa they say mwanore mwichi byakushebera abicubera igendo nyinke bukote onsazero gambecho norobate chikote chatka mwana bichadi ine mutima yo gumisiriza ninga basigana abo kureba nchakare nabache betuza hati mama nyenda okucyera hano bakureba ikigambo cyo kucyera for office promotions better performance in class class wabo kirire ozoga gukora jekere
nateko nirada Muteko koraje. nateko koraji amakaga guma ndateko guma ngono kucurera mukama tuhera umugisha tukirere twantu tugamba tukirere twantu tambura tukirere twantu tukirire ikigambo kucurera n'ikintu cy'amana kama tugirire imbabazi ariko kuyapanga hariho utuntu aha nabandesera experiment hatwukorera experiment ezinesente iki nacyo mutware ibi ugire kongo n'ekitambuka ahiguru ekyagamba munonga kirani ki ekintu kya rutano ekino mutware ibi konga da cyakora noizi y'amani it shows how people are humble someone nafunaka sente wana twara ahiguru take time relax Wano naza nyine sample danje. Shebeni nebebi nabyo bitushobora ho tere. We bari munonga ngare kuntana n'ubuteka. Hatebi nkabyama narota. Okay. Umuntu akaba wata in a day life. Yagaryo kubanzeri. Niro rebe nyendakire kishobora cyerberebe. Rebe hango kwa kuteka dese abantu. Yagaryo kubanza. Nakunda mukama. Yagaryo wanakunda ki? Mukama ubanze Matayo Matthew chapter 6 verse 33 no kwa tashomere mbanze mshoro kama barahanga no kukira ibindi bana bya cyafta birayongerwa be fear God first ya kabiri okora namani kugira ka sente ya gatatu okuturage n'abantu cyo kurebera MP nazope aronda sente nyingi abara kuturage n'abantu ahendera agaruka mutiranzi cyo hatugira no wazakintu kimwe waje tuyoni ndaksi yo mucace odi yo mjajo banaite odi mugamba seba da you see what will happen to you you fall hatugira ni waje noni za kuzo sente ni za kora sente ubrepto ngado ro kuzo mucace then kwa hivi you said it noni za kutaya ya ni za kuzo mutaya ya Nkunda abantu cyongo ko then eri hega ni wastanya bateri hegeri no kugumeseza kuko kompozinga je wastama mahegaga wakina hanga waronda sente ino kuzura na kwa mane atwino bishop witu bishop nasa na dati mane pushes gospel anaja sifa debe kusharura you have it something out of this kama kozo mji hatuza kora zamu fumu efumu eshura ya yikumi sanje ko kubanza kusaga gatanu nahangira hati efumu za Sulumani umwana w'ubwenge ashemezishe azadega kama umwana w'ubwenge ashemezishe koko mwana mushema agwisa kubinyina agwisa kubinyina kuretse nanya umugabo natwara imyenzi mwenda amena abandi mazara ba doctor abandi mazara konkina azara busha amezi mwenda konkina n'ubwenge ashemezanye obutungi oburugire omububi tubugira mugasho obutungi oburugire omububi abantu bazashiyanza nyuntura tebati ko biri confirmed abantu nibira ngo obutungi oburugire muki obutungi oburugire omububi tubugira mugasho konko kuhikirira kuja n'omuntu omukufa omukufa mukama tarireka bashyikirire kwitwa enjara kwitoza araza bego birango nkaba niyo musigazi hata mwene byo mugosi kugatingare ngo shirajirata asigirwe n'abana bakusaba kuze cyo kurya guzamu koko kwetenga kwababi akurwanisa ngo kwetenga kwababi ajirata akurwanisa guzamu engaro zo mweremwa ubworo konka ezomwe ziriki zimutungisa ise hapi rero barikira engaro zo mweremwa if you see these hands abonozereba umungaro harmonize arimo wa boda arimo wa taxi arimo wa salon kandi nore arimo muhando cyameze ngo yuzo mayindi yawe ndakabona mukuru ngo atungire ndakakureba ngo hatungire iyo buryo iyo body being line wafaro ingeje ile nkabdirota tuzo line zitari zitu kandi nore turebuza arimo ba line zobu
ubwo rero ubushambani biha kwenda kwihamuramo rero ikindi kireya usasiri ko kitaweze ngaro ezengaro zibasakirwa n'ikitiho ezengaro zirge mu rek zirga mafuka ezengaro zirge mafuka umwana asharura umucanda abayino bwenge umwana asharura umucanda abayino bwenge n'umuntu umucanda natahumizi icanda nikiba kigumira so umuntu akorera ibintu mu birebwe abayino bwenge konka ogwejegera omwigesha ayisa eshoni abandi baryo mbasharura iwutene cyane uri mukamako n'umurundi hati kinabyamere narote kishane cy'umuteki umuti hati umuti gwina amapapa rero gwatinda asenzi ate mizejo hariho ngo mu COVID-19 urumunda ine papa ureba ina mani kokoza kuronde mizo omukata jini ureba tayireti zero ndetse ureba tayine yokabuze tayine yokakoko kokoza mvuga no umutawu ureba ryo wamani ureba kokoza mutagu you need to have roots kugira ngo mko ine yambuzi obone yonde that is kokoza ko kwereka papa gonka mkama sasire kandi atugire babaze none kirera ndakagira ine bantu benda kusima abantu asira mu magaraganje uwishe mu ndakika kemwe wasime kandi twende ndagira kemwe aho atwire sharo sister wanjye umuntu no best friend wanjye musiyona aineza fona sister muri kama nawe mukora ibyo kutangaza ngomba mwita naro rero nizo mwita Gudia Edmond ubwo na pintu aho ndi mwita Japan Electronics awena bari ntunga mbere Gudia Edmond Japan Electronics no wangaji no mukuru wanje ugo arasongo abuna cyosha n'abanyambo business nindi basima na nahereza wende Gudia Edmond songo deli cyosha nini kandi Gudia Edmond ugo nakira kumbo habuzi nebyo we nasimo pondetero mu studio amina uwishe mwarajazi tushabe turukwendera mukamba toxin takwebaza mukuru kandi ugiye kitinzi none watusomesa kigambo ubucurezi kandi watusomesa bikini kora mutamutereza ubwenge ngo wahire Salomani kandi tutarebye no tukora mukama tukwenja kusimiza ryawe ahabwa mukama situ mukama wetu amina yabane mnonga uwishemwe Rogers bantu mwe Rogers uwishemwe gwa inebigambo birungi mnonga kandi ayino kusimba okwata kubasa no mugwene naronda ne kigambo kusima kuyakubasa kukigamba kumushobera ahabwo kubogo umuntu wari kureba hanyine bakamutwara mu irwara kabire konko bwa hati natambuze njiri nagambe njiri ya ruhanga ayijwire mutumo rukwero mu magarage Yesu Kristo akamujuna ahabwo kubebi yamukorire nebyamane kandi nebyo kutangaza nambe no kugira ngo akireka bakace konke gambo ya ine bingi cyane tube tumwinesha na program yona bene wayagitwara mpaka hari shayitano konka tuhabwo kukunda kwitu Rogers no ija kutsasira ntija kutayisa ho murundo gundi kandi nutsima abanyantunga mu ntsimo mucara we nutsima sister we yagwa rukunda mnonga yabara kumbera humburwire we yebwona okuwa basize kumbera n'abakuru be abandi mwenda mwe bari kumwabasize kumberaho nabasima atine bugarikiro yabari ushemwa habwe Rogers kandi argo mu All Saints Church yantungamo ahabwo bureberezi obwa South Ankore nutsimbe mbabazi niwe ko wakubasa ku buryo okwe oyehwira masiko nogira uti nyewe bishobire yatugambire kigambo kirunje kiyayiho mpetere yo kubanza buzima wabo mucurezi no singura kandi wagira uti nyewe ruhanga manya naija kunsinguza nakusinguza mureke tubo mucurezi hasi y'umukono gwa ruhanga ebyitu byona nabimanya akatumanya turi mu nda zabama witu mweni mwikirize tumumanye kandi na watumanye program ya Kirimbya Msimanta and Claire Mirembe kandi chine na brother Kenneth ntubatwara chimwe mpaka harshayita mutukirize tumaze tuhumure